ก็จะก็จะ double black belt กันเนี่ยเทรนเทนโซนอินทากาเทรนเทนโซนอินปลายโฉมไม่ชวนอินแข่งทุยเฮาระวังด้านการเชื่อเฟียดานที่ politician ที่นั่งเล่าชีนั่นนี่ ruling เชื่อเฟียดานหรือ opposition เชื่อเฟียดานที่ไอ้นั่งเล่าทักเซลมาอัศวลทักกันเนี่ยโอ้ยการ memorandum of understanding บิจาระมาโคตกันที่ไม่ค่ะaccord อันนี้หรอวะไอ้ที่ไปไล่มา accord ที่นี่เสียงหรอวะ memorandum of agreement นี่จู่ๆมิโซรัมสุรการและอินเดียนั้น sign พอนี่หรอวะ MNF party และอินเดียสุรการนั้น sign อันนี้สุดท้ายชวน MNF ไอ้วันพูดแล้วเดียงกัน sign นะ on behalf of มิโซรัมอิน sign หรอวะมิโซรัมไอ้เอาบอกหรอวะมิโซรัมไอ้เอาโซ่พอนี่หรอวะงินMNF IO in assignment. Hey, here ringto. Kan memorandum of understanding kan ti fo Mizoram akot ya kan soitak mai hi. Mizoram le India in rem na anilo. Mizoram party pakhat le home ministry in rem na ni ti kha. Free langin. Mizoram politician zinga Adam Lai zinga chuan article 371 z lo chuadan. At taka khoitu zinga Adam omchun. Kalani. Mi til diklo ti report hi hek anilo. Mizo tunga hek omjia chu anti sual ni mialo ti sual anga kapu kaka hek ani. Chu kapu zampa pu dang khu ma chan do la bula khani. Alo va thleng har memole anti china. No la kha. No ro la aron thleng lok lawang la viau shina te ni. Bas thar pakhat kan lo le sak don cheunia. Video lo clear tu te chi bai ule tun tuma chuan video kan rek ma in he sap thei hi kan ei don ani he sap thei pum khata hi dollar ni le sen somriat pangam ani a chu India poisa chuan cheng jang ni le som man ani chu mi pakhat ning ta hi kan ei dona atui lo pia lama Mizorama ching ve tai le a tha theingem ti atan a chi lak tur hisapin kalayania Mizorama karon honanga achi hi kan ching pung theini chuanin kan la ching dar zaw zel tur de po ngai la kan han ei chin photanga ti chuan video kan rek don ai tuntuma kan video rek tur a hianin kan chief minister thusoi kha kan rek dona Mizoram lo college ha thusoi kha kan rek dona ti chun he sap the hi video ka siam do wangin kan nu po ka itir phalo ni ya chu wang chuanin keman ka ei dona ni Mizoram mi tere ai nangem kan ei chinam arim atui re ulduk Mizoram mi tere chuanin na ai nang lo deu leka Mizoram mi te ai chuan tle min arim le atui na po hi adang lamani ka ei zo vek don lova ka i bak chin jong hi chu achi lak turin kan siam don ni achi kan la don ni chu Mizoram kan ron honanga Mizoram kan ching ve ang ti khan bul kan tran don ni tuntuma hian kan chief minister in Mizoram lo college cha athu sei kha kan rek dona chu sei ngai nom takani dona Mizoram buai chungchanga khanin khain rem na kha MNF party le home ministry in rem na ti chungchang kha aron soile chung chu kan reaction tur te jinga minute te pok shata ila a thome kan ngai thlapei ngal molmolanga arem chang lai kan tlajab doni o Hey Professor Walku Makolni kan principal huite ani nen hian in annalai kan nia black belt ve kan nia ani dar mai amaro su tukina thing pui kan in na min tluk lo deu ka ke su double black belt kan nia 7 dan kan iboka so kala u shat ani chu kan chief minister hi ahun le huna thu soi tur hi hrathei khop mai mi pui aril ruhan ti engeneng cho tho dan hi athiam thin ti kha chu kan thret sa te poni kha kan special invitee te zilai du ong tak te le huna tanga ho tling taka zir chuak te zawain chi bai ka buk chuwa lo man dong tu te song kha ka lo pui chuwa le khathiam ho hi chu kongeng ki ma hian an man tlak
กันเตียงไงกันอินเตลังไงเลกเทียมเทจวงโลปอดเขาเซงอันเขาจักมอเตอร์ขับปอนเทียมบิ๊กไอ้จนนั้นช่างลากบิ๊ก politics อาปอนทบิ๊กจกเวกเลกเทียมเทโลตบให้จู politic อาปอเอ็นเตล้วนนี่ดูโลคบไอ้จนนั้นช่างเลกเทียมเทฮิจูมิไตมามิตุมรูตีนานี่ยกันหลอดลิงชีนะลมมันดงเทคบป้าฟิเซลนั่นเตะเลยอัตรูลดังซงปะเทียนมาสอมนั่นเตะดงข้าขลอมปุยตักเมื่อเช้านี้ก็แต่ละชิ้นอาคารนี่ตัวเตะหันเสกันดูจูเนี่ยเคลมาจิรสังเดอุนน่าจุดที่เตะอังกันดินมันเองเราว่ากันเทียมไทยดานเตะเล็กข้าเละกันตุยโลการ์เตปออันนี้ท้องอ่ะจิรสังน่าให้ชวนินเริมหินนกสุดเองเงี้ยชีนะขัดที่ไรขัดที่ลปมตะกันนี่อ่ะจุ่มนี่รัวชวนจิรสังไทยโลเตะเล็กขัดจิรตุยท้อโลเตะค่ะกันว่ามุนียมตัวเรโมกันว่าดิเรียมตัวเรโมที่นั่นลำพังขัดจูอากอกช่วงละวันนี้ทีนกันโลกราจวดทาร์เตกันลอมปุยจัวกันเฟรชเตกันโลเวลคัมเบบกจูนี่นี่ชินาอินลัสักโรมินเรลสักอันเซติข้ากันนำปลาตานกันเสียมโดนะอาตุนขานี่สมนิปังอาเฮียนเซสชันกันในเลโดนะสุดท้ายชวน resolution ปุลุตินโรมินเรลสักอันเซติกันนำปลาตานกันพาสโดนะทีนอาศักคุณเพียงอาเฮียนสริงอดลวินกันกุดดิ้งลำปังฮีกันถิ่นลุงจอนะเฮตียดาเซลตูเฮียนกันอินจังงาลนี่กันนำลากันสักรัวละเพียงเฮียนเฮตียติเซลค่ะชตูรินกันอินจาดูบกอันนี้ก็ได้คันตูนขาติขาอัฐสวยหุ่นที่กันห่วงแค่นี้จุไรนี่สมทุนปากสังให้สมนิปรุกที่นี่ตูนขาติโจก็คือออกัสสังให้สมนิและปรุกนี่สมนิปังassembly session ค่ะ monsoon ทุดโคมค่ะอันนี้โดนนี่ตาชวนโรมินเรลสังเจติค่ะกันสักโฟวะมิโซสรการปนทิลติปอยโมเฮียนินดานอังตะกะกันด่านะกันเนมเงนะมาสับเบอร์ตัวเตปออันนี้ชาวโดนอันนี้เลวนะเฮียนเงี้ยนี่ three pillars of democracy ที่เวลอินโลจิงนินเล่รวยหกขาสวยกระตุ้มโลปุ่นเจ็บตะการะตุกินะกรีรัวโลลังอังอังกันเจียกจนสุดจู่สวยกระตุ้มอันนี้ประคันน่าชวนอินมาลำหุ่นตัวอิน career ไอ้สวยปุยเจ้ากระดูพอตาโลกราจวดอินฮันเนียเองอินติดอน attend to private in practice ดอนอันนี้ attend to ไอ้มิโซรัมเฮียนjudicial service กันเนี่ย MPSC exam กัลทังลูอันเนี่ย trentis ตาชวนอินลูตินกริงะแต่เฮียนชันเฮียชักคบมา呀อินอันลูพัดอาคาร civil judge และ judicial magistrate first class อินหันนิงาลังะส่วนอินโล senior เดียวอาคาร civil judge และ chief judicial magistrate อินนี่เลยนะden inan kaisan lekhan แต่หังกันที่ตบลกเฮติลายอัตลาร์มาสับเบระกันนุลาชูเตhi a meli a vai melเรอุเสียอย่างนี้a melลันดันa model melตบขลาวตีอันนี้สินะอารมณ์ลันจังต่อขานินจุดลายจูกันลาวสวยรุกเตอัง additional district and session judge te den special judge pokso ale ND and PS act te special judge kan ya tin presiding judge si patni kan ya MSCT ale Prevention of Corruption Act hian omboka tin chairman district consumer court omle boka high court registrar na omboka this one district and session judge te in ni chawanga law secretary te point ni theidon ani chu in kalzel na tura hian in mabaka hian in engeni challenges tamtak awma maro chu challenges anti hi ke chuan opportunities tia lam hi ka du zoka chu wang chuan opportunities tamtak in ma hian aom
antinan judicial service ta te lo lu ta ula posting in han nei phat appointment in han don phat khan cheng noi khat vel hi chin an lo phot mai dona LLM in ni phei chuan cheng sing thum velin chu ai tam so ni ngal don ani tin corporate lawyer ni na chan sauma company liana te corporation lian khatianga khan corporate lawyer ni theina chan stam tak om boka tin even on wa hian even office of legal affairs ama chung noya te po chuan law graduate tan hianin na butur om chho ani khatela china khanin ne opportunity dan le shai ron zir chok ron thiam tu ta na opportunity ham thatna atam je kharon soya andi khop hetila hi politics khel tur tan po hinin dan shede ule ke jutlem chuanin mi puite benga hian an tong kam chok ki chu don son hi anom thin hle a thil an soya affect le finger te an soi chat chat hi chuanin mi pui thin lung te po hi ane big ne ti te po kha kan bel zau te ang chu in career kalzel na tur a in mabak ania amaro su nun kong dik inzo angai dona pathian thu inoi angai nga nule pale ziti tu te thu in oi angai don ni a trenten son in thaka trenten son in pai chau mai chuan in thleng thui hau lovang tin kan du tu kan lawyer te singa mina an pan bi te po anom deu ni in alang ani chu rui reng mai an tiang chi te kan ni chuan kan professional khan kan lo tling don chuang lo chuwang chuan nun kong dik kong tluang in zo zel kha apoi mo don ani tin heta in zirla in zo khan in zir zo ani mi alo in tran don so ani zir tur dang in amuak zel don chu ni ei ke ni te po tiang din muna hian kan han dinga tuna hian in zing cover tir atanga kamut thleng in kar hi zirna lirin ka khatani final exam beiturang chia tran reng angai ni zir tur thar tam tangama engtik lai poin kan thok to thleng hian zir lai kan ni don ani in thada thei kan ni lova dan te hi amendment an sia man siama tin procedure te anti dang lama dan thar te act thar regulation thar guideline thar alo chua karenga khang kha in update zel thei angai in practice huna chuan ain zir peilo chen in thlau le don ani case law te in zir pe angai don tun mai president ang tengelo om to ti te khadianga in zir reng kha angai dona dan le rai tam tak kan lo zir to sa ti dang lam kha aom zelani hei tun lai pe chuan reform legal reform kan kalpuina se me ma tun ma min thil sual atia poisa choi tir le lungin tla tan thlathum lungin tan tharuk lungin tan ti ang te kha ti bo vek kan tumani lungin tang kha ti tlem kan tumani kha kha chu a fai na zonga a hrem na kha ti sana thlathum lek lungin vatan ai chuanin poisa choi tir zo khatianga crime lian lutuk ni silo lungin hanin thlen tir thin te hian eta kan nuna akan kal zel tura thil thalo wa thlen theya chu wang chuan lungin tang ti tlem te kan tuma tiang khan dan le rai hi ein thak chho renga tirai be han ti top kan du chu kha da na kha lo siam rem ta sela lung in tan tir lo poisa fine tir an khan local tir zok ta sela chu da chuan poisa pek tur khan nei chuang si lo ta sel engting e sarkar khan shimna dan dang kha angai dong ti karil ro lo ma antirnan i hei tual phia fai tir kan ti ang chi te mo eti ang chi zong kal te po heng mo chana chuanin in shimna ni thofa
poisa soi turun lo nei ro pon an ma ni nuna za thlak anga lan na tur om theina tam tak om wangin mi nun te hi asiam thazau mai ngem ti dan ngai dan kha alo oma chungte chukan han zep dok ani dan le rai ti kha lo chin chiaru dan le dun ti mi asu mizo tong ani lo ne dan le dun ti hi nang ni lo graduate ho chuan in dan le rai ron ti ula ka duwa tin positive thinking nei turing ka du chawani thil reng reng hi a thei lo na lam ni lovin a thei na lam thlir tur ei sarkara kan hanoma mi ten an har san na ten ron thena department rang chu a thop tu ten he ta kla ka tangin chief secretary thlengin an lo examina an lo study a tianga hian kan engani attitudinal change si ngai le a sarkara po hian thil reng reng hi a har san na lam a thei lo na lam ringot mai an ron thop chuanin a thei lo ani mai ni ma se si ra khan a thei na lam hi om ve zel ani chu wang chuan thil reng reng hi a har san na lam pang a thei lo na lam pang ni lovin a thei na lam pang positive thinking hi ron nei chho ulang ka du ani tin hei classmate lutzia hi tuna hian in la hren tak lo ani arei tialanga in classmate te lutzia hi in hredon chau ani ei tuna po chief minister kan ni tir khan minon lom pui ma saber tu te chu a classmate te ni an lo kala thing pui te kan in hova tiang khan adin mun rang kan ding hloma a chen chu minon sar tu mani a classmate te na min sar kha ka du reng lo kanin ko dan tawng ngai khan kanin ko wa kanin po pi ke me ni tiang chuan na kina chuan in e jon na rang in lut dona in vocal le na tura thu nei tu kha in classmate thin te lo ni chuan thil ti ka all sam me bi ka chu bang chuan a rei tual nga classmate te an lu tual la kan le khazir la kan ngei deu te po kha an rei meu chuan kan classmate an ni chuan kan in ngai na em to thin ani so in triat reng kan du bok ani khate lai khan soi bel chak do kan nei chu kan shri a di tuna ama puna azir live azir hun laya a thian da classmate te pi elama central service all india service aten han luta ips ten ni a khati hun laya iaf te chuan IAS ron klingte an batchmate ten khan voini thleng po hianin in thin thana takin la neya tun din huna india ramena kan external affairs minister pu jain shankar ten bokhanin IFS le IPS han batchmate te an lo ni sanga jago samsari le pasaria khan voini thleng punthil tam tak hi ti hi all sambi kani chuwang chuan kan chief minister nei me khi chu central apo hianin vai ngai san chi hi alo ni ve shim akeni mizote ju soilo alumni ta sela kan ngai sangsa a kan chief minister nei zong te chu chumi pelama chuan central india hi chuanin pu du hi chu kan chief minister nei to te zong a chuanin an ngai san ber te jingami po ti taila kan social viau alo tura ngai la a thawme ano le chuan french sociologist ming thang tak mai email Durkheim chuan society mundia chenani pakhachu mechanical society atia mechanical society chu tun ma kan mizo society ang kha ni maya tun ma chuan kan ei zona in thu hun veka lo kan nei thewa tu chuan ei khama fe kong thu mun kan zo veka chuan kalpain kan ko ma kan ti tia hon konga kan kal tlar le diala rit pur deu te kan in choka kan ti tia kan nui bok ka ti chuan zana pa hote an leng khoma nula te tlangwal te nan rima kan ei zon na kha ain thu huna wangin kan ti po kha arwal de thup mai ni kan mutbu wai nang tlang puya kan chome nang tlang puya kan in sakdan te kan thlam te poi nang tlang pui veka tu ma khan filor em kan omlo bunga te deu hausa deu khan ni maya chu po chu ti taka chung nung kha an ni chuang lem lo ba kan nung kha ai nang deu thup ani emi mechanical society a hi chuan
kan chome te nang mai ani lo kan ti te nang ani mai lo kan mu mang te po khen ang de thupin karing ani adang le chu or ta khanin ti top ka du lutuk achan chu kha e nun dan phung ron so he ke chu kangai kan thret china ti teng kan thret china in tam taka khan tala po kan la mang lawani no pangte kan ni chung hian kan hun to na zirwang te polo ni mai theya tala mang lawa thing bunga thing fa kha in kan do mai maya kan kalsan hun te po kha alo mani khatiang nuna kha ai khanin tun ma kan pi le pu te nun lo mi zong zong e zon na lo nei ani lai te khanin kong le lama chuanin rual o hi alo van na don lo tak kan hlim kan lom kan lungai kha alo vai in chen don da kan nun lo nom tur zia hi o kati thina tun din huna chuanin ani lo ne tro MCS rau po ati thiam lo e ru lo kar hlani an batchmate inang raw po chu tiang din mona chon kan din to wang hianin athen smuggling ante in le lo thatak takan ne kutling lo sum le pain la luta in le lo thatak takan ne chu tiang khowela chon kan cheng to a anei nung a feng ching kan ti to wang hianin mizo nun kan pi le pute huna nun nom taka kha kan kalsan mek zela awi om ti na chen hi tam tak kan chu ni ro chuan kan christian na hianin engma chana chuan hetia ram danga kan han oma sa khoti bik pawm lo le khotlang in rel bolna a sarkar an chin rel bolna ne tha mai ro chu community kan neng wai me te ko ran kan ti te MECP MUP kan ti ang chin neu om ve lo na rama hanom chuan mizo society chu lo la nom takani ti kha kan bel lo ni chu organic society ani a chu ro chu a lo complicate ta lo complex ta me chu ta chuan kan lut to ni zo te hi kan ei zon na ai nang talo fur maya chung ko pakhat under the same roof am nge te po attend education department ate an no thoka attend the chu dor kai ten lo nia attend the chu industry department ate lo thoka attend chu ko than rong bol tu ten ne attend chu politics ten lo kela chi sang khan chung ko pakhata po khani mimal ina ni tina kan hun man dan kai nang talowa ti poi rual thei tak to lo ni ani nin room te kan nei sanga kan bo dia ka chu tiang a chuan mizo te kan lu ve to wangin khatiang mila kan khosak thiam te kha lo ngai kan in adjust ve sel kha ngaya generation in kara generation gap lian pui am chuan kan value system te lo in thak boya a che zo ngai thak phei chu na poi em ni chu tak chu tun lai kan zen ji kan han ti te po hian kan value system local zela hian akong dik lo kan zo palanga value system dik lo hin kan lut vak men ti te ala om rigot mai ni film khuranga ya chu wang chuan generation gap te hi aom lo thayang pera kan ti anga ya tun lai khowela chuan global village kan cheng to a khowel pum kha kan in po thei vek to a AI era kan lut to a khatiang mil khan nakina na in an tho huna po in adjust thiam sel kha angai don ani ngai poi modo kon nei chu generation gap ti chungchang khanin ne hei chu a om na chen om do na om lo na chen pom do na chu ai ke man ka ngai poi mo so chuanin kan political leader te hian generation gap hi a thuil tu ne zaul tu kani ngai total tu na kan chief minister hi pu du hi kumsom sari kumsom roi ta ni trap to a noi mi te na an kumin thlauna hi kumsom chuangte kumsom ni chuangte kumsom thum chuangte kumsom li chuangte an ni awangianin an gap kha azaul tuk to ta ani tel lo ta sela an nuaron chui tu tur ta hianin an hriat ang zong hriat lo na kong thil tam taka om thei chu te lai chuanin political leader te hianin generation gap thui lo te om thei entiran a kumin thlau lo te in cher chuan te om dan emo an mani senior te thachang dol thei tura midang junior jok le kumla claim jok te khatiang ang kan nei thei zela kha apoi mo chu te tur chuan kan political party sang te in siamram thei sela kan la tangkai puidon kan la a that puidon ne te hi kan hriat them apoi mo khop mai tichuan law minister kan inangin law department na thodan kalphung tlang pui kan share le du chuwa kan law department hi Mizoram hian
department major department kan ti pariat kan ya chung zinga pakhat chu ania department dang chuan secretariat an ya directorate an nei ya district level at tiang khan law department chuan in directorate kan nei velo ani eng na tan nge kan law department hian an tho sarkar kha legal advice an petrina legal opinion an petrina ni then assembly a minister Frank in bill an putlu te subordinate legislation kan han tiang chi zong zong te law in an vet phat angai ni allo and the kan lo study vek angaya then memorandum of understanding memorandum of agreement kan han tiang chi zong zong kang te po kha law hian min vet sak vek angaya then cabinet hey kha to cabinet meeting kan nei trina tunaya kan nei le don naya khata kan cabinet memorandum department sang na an lo bot sai kha law kal tlang le vek ani dan kalin kan cabinet ten ro an re lang ti kha la oma chuwang chuan an lo endik le veka tin para voice comment antia ta chuan thu boila boya min pui turin advocate general kan neya chumin huai chuan government advocate kan neya public prosecutor kan neya assistant public prosecutor kan nei le a he ngo hi ko terminus vek an nia sarkar ding lai piang in arwat thin ani ti chuan tun tuma po khan kan an sarkar khan sarkar masarwat lir an nia khang ho kha banna khan thelu gal thup maya moi ro lo la bang thri su kan lain pe lo la nga ri ro lo la thok zui ro katia ti chuan nge mo chen an thok zuya ti chuan athar kan an ruat ta sarkar dang lo din le khan kang ho khan bang le vek nga athar an ruat le do na ni hei hian that na lai ni ya that lo na lai ani ya sarkar ding lai support tu tur an ri ruang put pui tu tur kha atul em ani chuti rual in political appointment ani de ro awang khan khatia khanin ban let zel khan nge ni continuity kha om talawani chuwang chuan in keima mi mal hi chuan ka ngai to mai maya ko termina sati reng hi athamani o sarkar ina recruitment ati dan pa ngai hian recruit taila regular post siam taila chu ring tlang mai ilangin heti anga political appointment ang zonga kan kalva ki afu berem o ti te ka ngai tua avaya kan ti ani lo point a chan ve regular a chan ve ko terminus ang te point kalta sila athang em ti te kari ro chuan ka ngai tua mai maya khang te kha inlaron ni theina tur kha alo ni le ta then Supreme Court Standing Council te katiang kha lo om le public notary te hi law department in aruat ania then hey ngane compulsory marriage act kan nia 2007 kami noa khan nu pa in nei te chu anin register angaya chu ta chuan registrar kha au mangai tani chu po chu law department in appoint book ani tuna hian sarkar in register kan nei to chin hi nu pa tuak singli le sangruk le pasari kan nei me kani tuna hian human rights commission kan handin le nimina khan laklu ani thil ta han kal peng don nge shria nu pa registration kha an lo la tam lo hle maya tun ma lo in nei to te tun no sarkar ena ti nge turati to nuwa in register le lem talo hi anam no rang ti kha lang chenga at kan chief minister hian atira khan ngatinge law and judiciary achan le kha kalo ti ni portfolio sema khanin achan chu ministry kan threat to te khanin law and judicial department hi an in the thang kwalvel mai mo ti thei turani amai ro chu kan chief minister ina an na tho te an kal mang den kal phung ten soita ka chuan thil poimo tak alo ni zia kha
aron lang chiang khop maya chutilai chu ministry da te kha chuan kan shria kan thowanga an poimo love kan te chung lo mai ro chu kan chief minister khanin aron changdeu chat laya khan anaw te ho kha handi tir mai poni se kan lo bank khon tuk lem lo tur te ni rualin a han soita ka chuan law department alo poimo ziale an na tho kha engeniang en pui long ina sajete amo ngetaka an kalthena turtana alu berina alo kai khoite po kha lo that viau hi atinga idan kha ke ma chona rom le bo ka tilai kha kan soi zau ni se thange he nga te po hian legal background nei kha poi mo le ta ni avaya ni lovin su tiang chuan law graduate ho hi chuan nge ni kal theina engineer nuai la kal zel theina tur ta kha aom chom zela tin legal service authority te kan neya mi ukil roi du si aroi na sum nei si lo ango kha sarkarin a thlonin kan ukil te kan pe a mi puin chutiang chuan sarkarin roman sakani tian riat theinan awareness campaign te po anti chin tur ani a tiang chuan mi harsa sum le pai nei lo te po kota sarkar hian kan ukil te mangin a thlonin kan din sak trim ani kan song kha law department ina a khoi ani ya ka sang khan khang song kha in tan chance in hong ani a thente chu law in zir tak na nga entrepreneur lo tling deuh po in ni thut thei a thei tho then law background ya UPSC examination ron chowa central service le all India service lo lut engama zat kan nei boka trend chu politician lo tling tak te point la ron ni thei ron ani a trend chu ko khan ruai tu thatak te point la ron ni thei nga yang chuan in maba khi in hong hi sawe em mai ni te chuan sarkar ukil kan lo ni chuan PPMO, PPMO, government advocate mo kan lo ni khan sarkar ka kan tran pui tur anita thu wai reng judgment siam ani tanga ni thum chungin judgment copy kha a department concern khang public prosecution torte khani an petur tiani amaro chu hei hunai lo te chu kan han bu te po kan PP te kan APP te hian judgment alo chua ruala a copy department of pa etinga kan bo ju zelang ti na chang hello te po an lo om palani concrete example chu lunglei polytechnic a son ania sarkar ma sahun khani a judgment alo chuaka chuan kan sarkar ukil khan a department ne na hei chuti khatian ye ti kha a hril lem lo ni turani sarkar po khan lo ngai tha ta akal ta veng ma ke ni kanan sarkara thiam lo kan lo chang sia anei tu pain kan building kha akal tamak ma kan boi ta ni isan kan lai pil le thengem time bar omem ti ta kha kan ngai tua kum ni nu akan na pil le ta nia boi thak zia chu to na hianin thiam lo kan chan pal hawa kan choi tur kha kan deposit saran mai ni thiam kan chan ro son kan la le liang chom ta chu a huna khan lo ti man ni lang thaturania chu tiang ta chu la ron ni mai theya chu wang kha tiang huna khan arang thayang berin ni thum chungin a department concern khan in ria tirwan fa dai nor so ngai do na chu tiang case chu adang po awma mar chu ka soi to lo wang khang ka chu khatilaya lunglei polytechnic chungchang mi khanin ngatinge an khatilai huna am public prosecutor khan department lo hriat tir lo department lo hriat tir ni se ministry khan ma lo la lo ni se chuan ministry kha dem theina turte pawm dor maro chu a hriat tir tu tur berena lo hriat tir lo kha chuanin
ข้าเราติดเราเชื่อที่เราตักกันในช่วง department นะค่ะอามาทีมเราค่ะอันนี้นั่นไล่เขาเวทมาเรา department เราเชื่อที่ระ department in minister แต่นั้น position จำนวนเอกชนข้าจะ ministry เลย department สั่งตัวมอลพอนะแต่พอก็จะไล่ข้าจะในเวทเท่าวันนี้จะวางส่วนกันติดตัวกันสรการน่ากันติดตัวแต่กัน protocol แต่เลย procedure กัน follow ตัวระหีกันเช็ดเจียนจูอ่างไอเจียแต่พออรันสวยฟิทีมก็มีกัน chief minister ขันมั้งcái mà đi cái này mua phô thế po anh đi thấy này tin đàn phim chúng ta là hiện Mizoram Adaptation of Laws Order 1987 kan đây này India rama British hun lai đàn anh lâu này te kha Adaptation of Laws mangin India Independent kan an adapt chau ta chuan chu kan ring tlanga chuan Mizoram State alone le khan the State of Mizoram Act 1986 noya khan dan chom chho theina tur kha kan neya ti chuan 1986 a state kan lo ni a Mizoram Adaptation of Laws Order 1987 akum le kan siam ngal ni ta chuan in Central Act ho hi kan rama enforce atana kan du ve ho kha kan lo lalut ve a kan lo apply ve ta amaro chu angai ti dang lam lova lo mang ve ngot tur kan ni lo he kan adaptation order a hian khang dan repeal thein te kha kan nei ni amendment siam thein te modification siam thein te exceptional case siam thein te kan ram milin Central Act poni se Mizoram mila lo modify thein na kha kan ni ya chuwang dan reng hi Central Act in chu ti chuan a soi lom tia Central Act ringot in khir chuan he to Mizoram in kan adapt dan in khir le si lo chuan in hian na kha fam kim don mi lo ni chuan chuan Mizoram in khang Central Act te kha eng angin nge kan lo lak chon ve ti te kha hriat angaya chung chu a practicala in ban chho zel ngai tu thil ania helai lo college a in zirtir vek thei ani lo thil thar om zela kan syllabus a khung vek thei ani lo chung kan dan kan chom zinga poimo tak mai hi in zirtel tho chuan karinga BEFR hi kan soidu kan lu chin wa Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 Reitonia in Lapiang lo kay po ka Lapiang lo so that's fun Reito khop mai Dani British Sarkar siamania India Independent Khan Adaptation of Laws Order mangin kan adapt soba ti chuan Mizoram a hian kan mang ta zel ani ten kan adapt chho ta zel ani he dan hian enge soi he dan hian a section te chu ka soi lo banga Mizoram chunga native nilo aram le lung fa nilo tan hian du lo lu thiang lo bani an lo lu don chuan inner line permit an ne ngaya inner line soi don ila re lu to khanga inner line hi ti ra chuan kan chuk thlalam ve na nia an lu ta kan chuk lak thina wang khan siam ni kan chuk thlalam pang khan permit ne ngaya an wa ram lo ral mo nga ta chuan sap ho khan vai ho an tam sia Bengali ten on sum dong amin chim ral ma yang ten lo bangin he kanin rina inner line an on cross don reng khan phal ni tel lo lu hi phal talova ILP kan ti kan nei ta ni tu sula nung renga ton tlang hian kan lamanga ILR noya inner line regulation noya ILP kan issue thei ta guna pe chuan kan online to portal fill tak kan nei to ni overstay te po kan chuak zong thei to a so kan nam him na kul ani khatiang khan min lo ti lo sengin du ron lut ringot thei sang chuan reilo te a min chim ral mai don ani heng dan te hi aluem e ma kan hum hal anga ya maro chu he dan hi kan nei lom tia apong apuya namdang lo lut tur lo restraint vak tur khan ta lo ni with reasonable restraint man tur ani
kan man da ni a reasonable lo chuan ko ta min king thei ko ta min khin chuan min pai sak dai thei ni chu wang chuan apong apuya hei mang tur kan ni lova dim te a mang tur kan ni hei tu na phei chuan kan ram a ming thata e ma india ram main lo khavel puma kan film te mania london a rain dance festival a mizo film man chua ka juk tel pui man lowa december tha hianin portugal a an chua le don ani chu chu film travel pola classified ani ton mizo te min muan cha kan ni tu na hianin amoi jong le ren tu kan thang ani alom me me tourist hi ale tam takin alo pungta railway connection te kan lo nei ta poka kalai ka ra khan hen kan ILP te po hi ron sut boy na china ne ya khanga khanin min mudu tu ten all sam taka anon lu thei atur rual rualin kanin ven angaya chutiang chuan kan man angai ni hemi chung changa hian thil pakhat an cha du em kan nei chau chu dan kan khilfia dan hi politician te inang lo thina ni ruling khilfia dan le opposition khilfia dan te ai nang lo tlat zelme asual thak ni o hi dan te chu khilfia dan ai nang mai turnia ale lamin adan dangin non khilfia mi puya confusion siama adik zone zo lo po thei lamin mi pui min chok boy thina ni helaya vai dan na dan kan anti my BEFR 1873 heminwaya inner line kan permit kan pek theina dan po hi kan memorandum of understanding Mizoram accord kan ti mai kha accord ani lova hei hoilai ma accord tin in ziang lova memorandum of agreement ni ya chu Mizoram Sarkar le India in sign po ni lova MNF party le India Sarkar in sign ania khatilai kha hetianga asoi hi hundang apo aw mani check nga kan opposition abik takin MNF te khalan hel angreng viau maya congress strong point soi hi nom le zo training ka reka soi so lo suanin khatilai kha ing chi nge ni ti hi che chen hi chakom khop maya Mizoram kan boy sanga ko somruk le paruk march ni khada kan boya kha kan boyna kha Mizoram boyna kan zawaya Mizoram puitena zalen na kan du independence kan solna awanga boyna nilovin party mal khaina engeniang MNF ti tang amoilo alongai lo taila MNF ina zalen na an solna bi kanga ngai theina lai kha omta ni tuna kan chief minister aron soidana kha chon khatiang kha lo ni si chuanin kha zalen na sura khan mizo zong khanin zalen ha kan chul mi lo ti nang po ngai theine chu tiang te ani wang chuan engteng chin nge ron soi chun jom don ti lai kha ngai thak cha om ngai tha chin jom ngal phut te ang suta chuan MNF iwan pulal de ngana sign on behalf of Mizoram in a sign lova Mizoram I a obok lova Mizoram I o zo po ani lova ngin MNF I o in a sign ani hey hearing to kan memorandum of understanding kan ti fo Mizoram accord te kan soi tak mai hi Mizoram le India in rem na anilo Mizoram party pakhat le home ministry in rem na ani ti kha free langin khatilai kha asoi kha ni Mizoram party pakhat le home ministry in rem na ni tia asoi mo wang khan kha in rem na kha Mizoram le India sarkar in rem na ani lo ti kha aron soina ki chuni tani khatiang ani si chuanin tuna phisa kot kan ne hi Mizotena remnani kan ti hi engeniang MNF ni lo tan chuan emo heta a sarkar hianin congress sarkar chuan ZPM sarkar chuan PC BJP sarkar chuan he remnani hi lom lo polun ta sela a om ti na chen khom ta ni chutilai chu athiam zo le khazok ta khan comment a khan ron soi ta ula kharem na kan lo ngai lut kha MNF le home ministry India rama home ministry te indam na cho aloni tak takem ti da point comment a khan in she dani ngai dan poron soi ta ula avan ngai nom don aro puite chiam loim lo ani chuta chuan
inner line regulation chung chang ni zia ania emi chung chang an rei tak kulal deng atele India sarkar anin muthiam lova anin kara in rem na siam tumin voi ngam sat ke po kavak vel ani emi thila hian ta chuan to pa anin rem tak na chu inner line regulation hi India sarkar in ati danglam don emo ati bo don emo chuan Mizoram sarkar a ro nang tina inzia ani consult ani amaro kan Freud the trend kan nen soi du dan chu Mizoram sarkar rem tina lo chuan hei ti danglam theni lo antia consult ka consent angin an interpret lui tlatani hey Mizo mi puitam tak min Freud bawa party pakhat pechon chutiak chuan an langai tlat ani adik si lo ani kha kan lo student ho te hianin hetiang a thuin chuam reng adik zok hi ron pholang thin ulang kadwa hemi hi Mizoram sarkar remtina tello chuan ti danglam nisu se ti kha pulal deng ati tranna niya atlang zolo wani amar su ti danglam ani don chuan Mizoram sarkar a ronang ti in zia ani ron ti ani consult ania consent ani lo tichuan Mizoram sarkar min ron anga ni china ka soyang khan unreasonable takin lo mang ta ila min ko ta te min king ta sela min paisak theya min paisak ma khan ai kan pai do ne engen ngai dan tin kan opinion anon la min ron do ne ni ta chuan he pai su po ti lang an pai du chuan an pai the tho chu kan din bun dik tak ani khatiang a thlen lo na tur khan Central Sarkar tele namdang laka kan che dan te po hi moi taka kanti angai kanti luat tuka kan nei sa kan chan thei ti ka rela heti la thil poi mo tak ani a kan chief minister hianin asoi fo mai chu wang chuan mizo te hianin dan ang thlapa kan tia kan bo zui hi atu je po ati chiang viawa chu tiang ni lova kenina a vai vel kan tiang chi te kan nom kan ma no chu kan lo tumut ang chi te po hi dan ang thlaparon oman ni ve si kha chuan min king thein ti te po kan thre da tha a chumi ni ro chuan vai na thokalo lu tur ta hi kan sponsorship te lo chuan mizo de sponsor te lo chuan lu thelo ni te shata ila tourist ni lova na thokarong kal tur te chu tilai chu mizo te kan rinom la rinom lo na a khan thui takin ngata ni ti te po kha kan thre da tan khan thil poi mo takani a chumi ni ro chuan tun lai kan thri a tourist kan nga to heng kan tourist te chu zalen te kan kal ro se danang thlapina ron kal thowa chumi pe rama chuan kan economy ron te sang tu tur le kan ei bar zon na kan sum mu na tam tak ron siama ron te pung tu tur ani ti kha kan ril ru hen wong tlat sela apoi mo thungani then article 371 g hi ka soifia le du bok ani Mizoram politician zinga Adam Lai zinga chuan article 371 z lo chuadan attaka khoitu zinga Adam omchun kalani mithiam tam takin ria inti takin ang ziak thina ngoru pudua khaila hianin pulal deng ale home minister in kara khanin ate khamle varonton ivar angai dani wala tengu hanti ei po hi kala dong lo renga ria hianin tie ma man ziak vak zel mai apoi ka ti tak set ani han te hemi kan special provision hi kan luta kha enrem na thutlung kha en ulang thil dang zong kha chu kha document khan atop faide uvek ani kha enrem na legally India constitutional law lut chu helai che hi ni chu wang chuan 371 z kha chu kha lai enrem na thutlunga zia kha ani satia lova India constitutional ka lu ania India sarkarin Constitution Amendment Bill aron puluta chu bill ngai tuana thu soivele apas tu te zinga telve omchun kani an thirangin MP te chuan India ram huwa pindan an siama MLA in state huwa pindan an siama
ti chuan dan remiten an lo hril fia executive in a enforce ta hemi thil 371 zia po hian thil pakhat lo om chu India dan reng Mizoram state ani ma a Mizoram a India ramdan la om lo te hua panga alo om to sa chu huap lovang ti ni ti chuan han in rem do na pulal de te nan ngai tuan ngai thata lova local te antia kan han soi hova udenga trong kam taka vai ho hian phak an phakar sia te ni country 71 ji hian dan thar Mizorama lo lu tur chia avera aom to sa aveng tlat lo maya retrospective effect anei tlat lo maya chu wang chuan India Ramadan Central Act Mizoram enforce aom taki eng tege kan hrebok si lova kan ta na thalo te po aom mai theya chu wang chuan in eng tenge heng hi kan hriat angai atia ngoro chu ti chu katia Home Minister kawangwa Central Act Mizoram man mek lai lis kavadilani chu puneng ate ka pe anin mithiam te an rona heng te chu Mizoram in kan mamo ani himale thalo om lo himale apom ome antia zuan Home Minister kavashil an pom theih katia alom om vetia akar le loka min ko le a puneng aten Kamidan om to sa ka chu Mizoram om zui zelanga kan mamo ten ya ala om lawa poi kan tilo kan pom amaro chu tun le voin le Mizoram state ani hun in kar a hian ni engemaw za thla te pola tadona chumi in kar a chuan Central Act hi thiam takin kan hriat manglo hian an ron nolu teu manang ti hi ala omani hi pom theilo ti le ta ti chuan mintir le a kawakal le a kawasoya Home Minister chuan kan ti hau lovang chu tiangin tuna Central Act om sa baki pakhat ma Mizoram state in ni ma in Mizoram kan introduce lovang ti khamin lo tiam ta ei chu tong kam mai ania an ring zo lo mai thei chuwa ei session line ni a naktuk lama parliament statement isiam thengem in ti don lo thu statement min siam sak thengem katia a har le nem ka siam don dia dia ti chuan min siam saka ti chuan pudeng aten an pomta 371 g kan final ta ni chu tiang chuan ya a chung te kan rin thri fia dan te po kha in anglo lo ma khalam pang ka chu lo chil tho lo me chuan six schedule ka soi le do ni khata sik schedule lu ma khanin 371 g big chung chang hi dan le hrai thiam deuh hian run kom ta sela angai nom hian ka ring he in rem na bung le chang tina hian katelani tia putona ten anon soite pu denga fanu pirin itapon pirin zoli tapon ning ka shemo anon soite po kha khata khanin pu deng pu do hi atel lo tia soi kha om tlat maya he thila hi ka hret sulo chuan nikum sangni somni panga pu suras kausal Mizoram governor po lo ni to he Mizoram ina remna kanti anei thena turata na ma lo na tu te zinga legal advisor an lo nei to aboral ma khan he thila hianin puduan abung le sang tina katela ni ti asoi hi ando dal omin ka hrengai lowa kalo hresol mai the kalo hresol ani chuanin komena mino shil tauna dik zoga kha khatian khanita khati khopa London ate zukala IPS na me ban sana remna le mon omna turata na mala kha
ตูนนัวตะกะอัตเตลโลหันตีเลตละดะปอค่ะโมอินเดมนะบุงเลช่างอ่ะตินาเฮียนอัตเตลโลนี่หันตีเลตละดะปอค่ะเกจูเสียเทียมฮาร์ปอมเทียมฮาร์กติอาเฮมิจุงช่างฮีสวยตากังคานินมิเทียมตักดานชมีมีเวงวัตัก politics อ่ะปอตันลำในเราทุดิกดูเฮียนรอนกอมตาเซลซิวนินอังไงนอมดอนเฮียนกระริงอันนี้ศึกษาดูเรื่องที่เงี้ยเราเปลี่ยนIndia independent Khan India ram constitution duang tu constituent assembly an ruat tani so rambung sang anwaya subcommittee andin ta India ram chuan in Sardar Vallabhbhai Patel chairman ania Dr. Ambedkar ten an troi oma heta Assam ma chuan Assam noya Khan subcommittee andin vele thungani chung chuanin India ram dan thar tu hi engtinga kan siamang tin mi pui ron na nei ta Mizoram apo anron ron ta ni anron rona accredited leader somli le parukte na memorandum an thelu kha khami anron ron chan na chuni ta ni ta chuanin India dan puya han duang ta six schedule hi min siam sak ta parliament an han chai khanin atlang lo te em ni India ram chuan dan pakhat kan mang tur ani enga tinge an ni ho khian dan ran an man bi kam kan dan ang hen mang ve mai tur ani hei chu constitution within constitution ani independent ram ang tluk lai lo man ni do nan tia six schedule kan nei hi an du lo na sa ni ma se Dr. Ambedkar ten theih to an chua ei mi thiam rol in nia khati laya proceeding ka a debate constituent assembly proceeding ka in hai chuak thei vek in du chuan in nei thei vek ania lo thlir te u in hun ola Ambedkar te kan ta nan lo hu sia eng ting nge soi king mi zo te ke ma sa ma ta lo le upa te nuaya an oma an manin in obdan that deu an neya and legal system te chu khovela thaber atlinga pending ngam velawa alang tlang boka America rama red Indian how legal system nen ain ang viawa keni constitution kan legal system kan duan te ai hian mizo tena and customary law ki athada isokani khovela thaber polani so wang chuan an nu fualo administration apo la le upa ten ro an rel dan ki atha em ni kan tluk lo ma zo kani chu wangin ke ni dan anta na thil thar trong san culture san en kim ne nia ke ni dan ela ya phai om tena kan man turang hi kan bar ve mai chuan an mang thiam lo bang chu wangin an pi pu athanga an lo in ro chun dan mangin an ni ki chu in om na sang an nei angaya six schedule kan pe ka ngai ni an tia tiang chuan six schedule hi lo piang ani six schedule hi a lu em ani Meghalaya te chu state an lo ni khan six schedule ni na hi an chom vek ani autonomous district council an la nei vek ani an ram leilung chunga khwan thuan la nei vek ani cái này rồi chuông thì nó sang căn lục sẽ về là phá thì chuan tu na hian district council Pathum te chau so tribal area kan nei chunen ta ni adang zong hi tribal area ni to lo voi na hian non tribal area tribal kan cheng ani tribal scholarship te kan donga tribal reservation te kan donga income tax te min ola amaro chu tribal area kan om chawin income tax si all kan ni Delhi ate sarkar na kan thoka tribal kan le ni ren income tax kan pe tho tribal area ni lo wangin technically chuan tribal area kan ni to lo ni amaro chu the tribal the scheduled tribes order 1950 khan ke mani tribal amin la pom wangin tribal kan ni mia wa ke mani chu wangin reservation en kim kan la dong ta ni min ti boy khilo nakin zela kan buai ngem ti nang ni lo lam mi thiam ten in ngai to atan ka chop du in homework atan ka pe du cheu ni
municipal te kan han nei ta naglan chuan an nei du lo Meghalaya point an nei du lo amingin an neya in thanom ngai lon ti boizel kaini su kan neya lunglei an nei an rot te khan iti tolo thra mang lunglei thleng hi chuan te tia ma se lunglei mi pui an du thlat kan nei chuan a boi thla khome politica chuan in tlang pa hausa in second hand zip leile silai le cha thlat chuan dan the ni lo ri fiat in lo khatiang de wal khan municipal nei khan cha thlat mai ni municipal kan ni chuan nam dang kha mayor poni thei corporator poni thei vek to rola kan pai thei to kan nam him lo ngal trading a non tribal du sak bi kan nei thei to lo re khatiang khane wanga him lo ni kan traditional institution six schedule ya thaber ti ka soi thina amaro chu intellectual flame min support a mi puin min support pui lawa chu wa chuan kan policy a po kan zuar ngam taloni tele khan ti to kan do chu he thila hi kan thret angin tuna kan aizol municipal corporation kan nei te LMC kan nei mek te hi kan state ta na thatna tur omanga a han choi the om thina then ka chuanin kan hun lai kan ti chhoni kan din ani emo kan ruam hanna kan mala ka nei ti in soi te po anom thina nemu zong ta chun tuna kan chief minister na ron soi dana tang khan heng kan lo nei te hi tam taka chuan aizol tan poninga lunglei tan poninga funding source te alo omas antenan ULB urban local body grant kan ti angchi te polo om khang te kha maso na ta na kan that pui tur kan man chang kai pui tur mo kan ti lai khanin kan chief minister tu na ron soi dan kha chon a him lo dan kha alo om vele tho chu ani a heng thila hi kan zir chiang ma sa thin lo nge ni a political will oma wain kan ti a kan hun lai kan ti ni ti soi kan do wang thil tam tak hi a phong chel tu ni lai hian ti hi kan ching thian ni chu chuan na thalo zong min hong the tur tam tak kha thil om thei ni khati lai kha mi thiam te chun zir chian ngai ni mi thiam te soi hi oma khe hi lo la en chen le turani lo la zir chen le turani amara chu huna local zelanga thang thar fin jok ten Mizoram a hian autonomous district council reintroduce le hi indu huna om kanin tuna poem political party zong zong hen consensus chu nei la reintroduce le kadu kan nam a him nan chung te chu six schedule chung chang ani a lu viau ani hi autonomous district council de reintroduce te khan ing tiang che ti le ching ani ngo ti phe chu ka hre chuang mi lova tuna kan nei sa te po so ani ta ga chorin a boi thak viau kan ti lom ni ti ngai dan kalo nei lai ani a chu ron ti le ta se six schedule hanom le tai la a that na tur a soi meu chuanin ta ho tu pa verin a tha te po chu ni fa menga mai ro chu ni a soeng khanin zir chen ngai thil tam tak chu ani nge nga chu mi pi lama chuan kan nei thelo tur thil te po alo ni jok hial mai the ni tuna yan panchayati raj te kan soya panchayati raj kan ta na an siam ani lo re ne ei kan hriat tu kan du duin kan zuk bang ve ngot thelo man ve kan du ni point assembly a kan MLA mun thuma thena mun nin an du chawin kan bang the ni kani man tur zu village council min pe six schedule min pe ni tin kan mang ve du ni point aminga hian eng po kan po thai panchayat ti kherlo po kan du aminga kan mang thei with modification in kan mang thei kan mang ve do ni chuan kan assembly a two third majority kan pass anga mizo milin kan herrem te nga chumin wa kan mang chau turani vairama panchayati raj awmang angte kan ot lek mai heng te hi development a economic a sum le pa ya andong thani mai thei ma se kan nam ral na turani chuan a him chuang lo chung te su kan soi du ani ten tun la ya crime thar lo chuak nen hian in update zel angaya cyber crime fake account tam tak lo pianga financial fraud atam em malware attack te phishing attack te password attack te man in the middle attack te
ransomware attack te identity theft te sextortion te kha nakinai lama bak don ani nan practice chianga hey mi pakhat kaming pui hiani Facebook account alone ya sex lampang kha atida se mai ni saruak thalak le khat yang zong mai kha ania kan ming ei nang sia kaming chiat pha wak mai ni kan han chuya om na veng chu ka sei lo mayang kan man chuak ta thil sual ti kha ni ngai lo a ming na ni mia wa ke min ti ming chiat tum na po kha lo nei lo ba amaro chu kalon khiar rang lo ni kan siam ne na ngai pol thai turin kalo ti pala tu na tang chuanin chiang da vin kalo ti to me atita chuan me kan filim ta deu chuan ni katilai khangoro la engen ala inhial thegel tu kan siam ne an me an awang khan kan siam ti mol photum na lam ne lo chiang de khalo ti tong ati lai ka mi pui pa an ni hu kha chiang den di ta sela athlak post ngai ang chi ka laron pozel don tho ti ram ni ti ka ril ro lo eng po chu ni sela kan siam po nui top a travek to rangai phot te ang dan thil fia chung chang ka soi le du mandeu khan CAA Citizenship Amendment Act lo chuaka kan indial chiam mai ni party te FCAA lo chuak le a kan indial sia le mai ni FCA Forest Conservation Act 1980 nge ni ta kha kan nei sa ni a akhir lu tu ka Goda Vermanan Supreme Court min kinga chu ta pe chuanin forest hi dictionary meaning a define tu ran entile tangala thil sing rang chu forest ani ta vek mai ni sarkar in development kan khoi thei ta lo clearance angai se ta poisa choi ngek ne ka ngai ta akhir lu tu ka development a kal thei lova chu wang chuan central sarkar mang angin FCA hi me nang antia FCA amendment ano siam ta FCAA alone ta chu ke ni point kan lo mang ve ta kan mamoni kong te kan lai dua han jini la khotina chumia chuan ling road kan mamo ti ve kan clearance la ngai ve kan ta chu wang chuan kan chep lu tu ka kong kan lai chuan le vung ina ti chet chinau mang development chuan man ani kan pek ve ngai aman chu amaro chu achelo thayang perakan in hum halero chu angai tho khatiang khan dona yan kan project lian tam tak khumi vai reng te atanga 4 lane local tour phe khachu forest clearance kan lak thelo wang khan sarkar ma sahun zong khan che khapo che thelo bin om charani tiswan delhi kan minister pu nitin gadkari ne meeting kan kowa la ya kan thuduna mithiang rolim min hual thuk maya forest hawin kan ramani compensate kan mulo chon in lai thelo antia land owners hawin kan ramani min pek lo chuan in che khat point check lo an ti box ya true entity ya compensate pek a thiang box si lova kan buai ta ni tingai na khaom lova pu gadkari ne na khan min khongai la min pek sak ve mai ro katia a phal kha karing mi lo ma se hoi vola apa ning kan peang mas se plat ro state dagin non soi ve ngetia under engani under complaint in kha min phal sakta ta chuan land owners ho kha crores sing chuang pektor min pe a forest ho kha crores za quality vel a dobolin min pe a ti chuan kan lai thei ta ni India rama om voi khatna nei tile khanin long ai pui mo de gani chu forest department hin a hring zong an ram han ti o ta kha a boi thanga chen tam takom vein kalo shria entianan mimal rama khanin mal khanin thingalo phuna
kha forest ina aron ti ni mi silo forest ina kan chanho kan department home chinami ni hantianga ma han langot lai po dik thlel de ulega mo ti the te po ani chute rai chu angai mo om le a kan engin kan dan le hrai kan han ne chi te department thang thang apon ni sela kan han enfel de la kan siam lem de la ge chu angai na chen tam takhi om ve don chu wang chon kan in update zel he thil thang thang a hian in atul viau ne ti kha alang thein kan thembok ani pathian than puina kan dong na sakop khatiang te kha nia wangin FCA chungcha kan in nial bak maya ruling shil fia da le opposition shil fia da in ang thailo zia mai lai kha kha tak kha neutral force dan zir mi ten ani na tak inon puan so khan mi puiten thu dik kan shedon ni tu na FCRA kan boy puile meka hey council of judges IO le zoram kokran right to committee IO in anni padi le kein kan signa tu na hian home minister nena memorandum kan siama appointment kan deal meka tiswan kokran right to tenen hemi chungchang ki kan juk soidon ni tu na ani ang chuan kan pass pui thailo kan pass pui thailo na san soi khirangai lo o kan soi le du chu nimina council of judges hovin CCM in press conference an kova ta chuan hemi du lo nen tin dan en kong zo ni se ti le ngeng mon re la an soi ni chan chen bu pakhatin CCM ho chuan Mizoram sarkar la kan lung oi lo sarkar malak nan du khop lo ti zong khan an ziak ta ni ti chuan he ti jang e heta kan bang la khan kan thu ho kan riat lang memorandum kan thelu don chau khala ni sia heti ko thana min be tak mai chu ka tia ka va phone an GS ka va phone karon phone don lai taksin min ron phone ni te ni apoi kan ti khop maya ke ni press conference nei ngai lo kan nia san chin bo mi ho yan du hin an lo ziak mai thina lo ni hei ati dik na kan ron sia mangai ti ta ani reng asin press conference kan ko reng hian ziak sa toite kan pe thina chu te ni lo pe kan nei lo sa du nen sia ka chu te ka soi lo ti ngai le sia aboy thak kop kanin tia kanin shil fiani heng te po hi tu na hianin India sarkar in akhel don me ka kareni su tak meu ani khang te po kha poin mo ani tele khaning ka long ai poimo chu council of charges in Mizoram tinum takani CCM tile Mizo ko ran shoi to committee MKHC tiang hi an in zul viau si enge dang na ni o ka lotia a shekhan khoi comment a khameron filta ula ta khan eng tingin nge akal randa na kha pol hi Mizoram hi gan tam ang reng khop maya ko hanang po ni se non NGO kan tiang chi po ni sela India dan puya chuan nei the ni mio wang hianin pol hi kan din mol mola malak te tilhan bozui te po ol samasen tam ta ko ma chutilai chu an ma ani mewina ko han zulji chu an ni don chimchima council of charges an ni chuanin khatiang in a press conference an nei ngai hial tur thil kha tul kher don no ti thei tu te poni don FCRA foreign contribution regulation ekahi nia keniang Mizoram le Christian ram te hi chuanin kan mo an chen tam ta ko ma chu min ro chuan Hindu te pona mo ve thowa engene Muslim te pona mo an ma mo ve thowa chutilai chuan an kalpui tum dana hianin central sarkar ina thu neina pum hlum gan tirong ani thu neina sang tak nen du wangle khatenga funding ron kal thina kha atam theng ber lo kep charan du wang te ponin ti te ban soitai la kan soi sul view om alo tur angai la thange tin witness a tran chung chang ka soi duwa mizo te hi witness a tran kan thre khop mai and bible in hexu ithenom te hexu tia oma hek ti hi interpret angai mi thil dik lo ti report hi hek ani lo mizo tunga hek om ja chu anti sual ni mi lo ti sual anga ka pu ka hek ani tuna hian central OMA te le OMA branch rang hom hi sarkarina
witness akan man tam berten Hmm. arai tual la witness mui har tual mai ni achan chu mi vaking ni kha kan du talo ko ta va in lana witness ni ta kha kan hre ta misual liang dewa kan ngaya he lama bible hek suati khamole kan han ti thazena bible zirti na lo hi so bang suan misual hi chu bible hian frem adwa misual lama trang lo turin min fuireng zok ni Australia chuan control room an siama 24/7 in a operator and phone number ka 0 nia til ti suala piang am sial kha anwa dial ta kha ani ready in lo oma ela hian drug and zuar ela hian an chu mek ti ta kha anwa report anon tan anon man ta ni kha information petu khan thuk tlat alom man petani lom man pe zela mi zong ka police ani tamai lau ta thum mai ni Em. a drugs ti chin ngai po khan an lo ngai deu chuan an thiam te tilai he ka poison don khan du ve le o me khatia khan an te effective kham mai chu tiang deu chuan in thu hret tu atran ni kan hret tu ne lova tu na hian if mi skal tlang te direct benefit transfer mang te in anti ADA hi an account na direct in kan thuna account nei lo kha witness an lo kal khana boi thlap em maya so wang chuan account nei lo ho chu kan ti dan ngai kha ni peleng kan tia TADN don that lo phei chuan in witness ni kha an hre lur mai ni tiang chuan e wangin misual kan society atang kan ti bo thene tur hian witness atang hi kan hre tur ani lo tin dan kan zira kan zir ni lo hi mi zo in dan kan nei ve ti hi hretelang bo ziak lo dan kan nei ni social sanction thadeu kan nei ni man laya miom thadu lo chu an tlang soya an sirona a chen te bai chu an chil du bialani tu ti nge an tia phung na velan ti mai ni an chui ngai lo khatian khan ziak lo dan mang khan khotin kha lo in tian fai thin ani chu ka atop na na kan soi du chu hei hi ikhete langu kan zirba ka hian mizo hian social sanction chak tak kan nei NGO thatak kan nei ko kran kan nei ramdang ina an nei lo hi kan nei ni heng ten en hian in law hi kan enforce lan angaya drugs chungchang an yemo kan VC te kan lal le upatero rel te ka thae em maya hei tun ma chuan VC tur te an non in nonani lom man khaum lo du zong than khan ni topa kapa hi kan ko chuan kan VC ma sabernia kanu hian ani nge ema kanu puya pa hi ruan tlanga puden khumania chunglai te chuan nomination file le ite pawm lem lo durtlang dam doi na omlai te point VC pian thlang thoni tiangan VC lun chuan ya tuna khian den khumaro dan tia a khiat reng dan lai dona ruan tlanga in king an oma tlangwalin nula pakhat kha ka ngai ti tlat maya nula kha min ngai lo tia chuan VCP na khan an ngai tua tan thu maya khatiang reng kha chu transparent ania wang khan pon an ngai thatua zelani dun ma chuanin ta chuanin tlangwal ne na khan khoila ya nge ain chet an tia ki la ya khian khom mana kan pha ti ni chuan ki han la theyang em tia la theyang tia kal ta wang maya chuanin alo ho har ang reng khom maya chu ka pu jam pa pu dang khu ma chuan do la bula khani alo va thleng har memole an ti thin no la kha no ro la aron thleng lok lawang a la viau shin ati ni ta tang ka chuan chiang ta khatianga chiang khan an hrem chuang lo an chal rem thi an chal rem reng chuanin me chen thiam lo sang ti kha am thlang vek tho khop lang kha chu tiang nam chu kan ni a chu wang chuan kan nam dan hei tuna pe chuanin kan legalize to asia kin kan nei to a
จุมีรู้ละชวนเสียงเราด่านโซเชียลสังสนจักตักกันละนี่เรื่องนี้ขดลางกันในวันเที่ยงถึงนานยันเฮ้ย Human Rights Commission ตะกันหันเนี่ยกันเสร็จจุงกันเนี่ยนี่อัธยังโตกันดีเลยกันมีสิ่งสังติกันลาวันนี้ตัวเต็มอินที่ social activist เขาเขียนนี่รักกันที่เขาเต้นร้อนชันว่ากันอ่ะกันขดลางกันเท่นฝ่ายตุ้มนายยันนี่ดาลตัวอันตรังที่กันลาบะนิมินข้างกันละลุดตาสามส่วนนี้เฮ้ยกัน Human Rights Commission เตปอฮีa legal aspect ตรังเรื่องว่ากันที่กันติดส่วนนี้กัน society ตาหน้าชัดกันเรื่องเชี่ยวเตียงจูอันนี้จูวางเฮงอาเฮียนไงตัวนี้ทุยตักกันมันไงโอเล็กก็สวยทุยตัวเวียวว่าอัตโตเบราจวนข้าเป็น student leader ข้านี่อินบาสเชียดเสียดูข้าอาศัยบาสทาร์ประคัดกันเราเลยสักโดนเสียวเนี่ยเลยก็ติดส่งค่ะกัน Chief Minister ทุสอยจูโนเลตาตัวบรองคาร์พวกเขาจะคบมาอันบาสตูร์เตพวกเขาเราเลยสักโดนอันนี้เงี้ยที่เราตักแต่อันนี้โดนตัวคาร์น่า Human Rights Commission หันในชาวเวต้ากับพี่มาริวันกุงข้ามาสับเปอร์รอนในชาวตา Chairman ค่ะถ้าชวนนินเกี่ยไม่น่ากัน Chief Minister รอนสวยนะชูลมีเท่ากัน Social Activist แต่รอนห่วงตาววิวมันติค่ะที่เราเทียบกันนี่ตุนนายกันเสีย government มิโซ high school บุลทิ้งกุ้งเตะหิมตัวเราตีวางอินอันกิตันนี่ทิ้งกุ้งอันกิดทั่วตาพวกเขาเนี่ยงั้นทิ้งเอลามอลกี่ขันวัดดาลบิเครามิโซ high school บุลอันกี่ขันดาวดาลทอมให้กันโน้ตใช่เลยบอกสิเราจะติดไล่จูโซนเทียตกันเนี่ยขัดติดไล่บอกอินไงดันคอมเมนต์รอนสวยตาอุละอันไงน้องเฮียนกระเริงอันนี้กัน Chief Minister ทุสอยจูขัดที่ส่งขลุ่นตาเสละเริ่มช่างดังreactor ดังเตปกันหัวนูลตัว GST สรการินา contract อัน impact ดานะ departmental work สัตว์มาฟัง GST เนี่ยติดจุงช่างเตปก็สวยตั้มเชียร์นี่ opposition เดชนันสวยจุงเตปสุกันนอรอนเรียกเลยตัวไงละชอบไหมตัวนั้นตาชวนคนมันนวมเบ็กพอตุเลย